بله تماشاوانێژە طبعا مجارە پێکینانە حکوومەتە عێراقê hinekî mijareke alûza hemû rojê em ser tavîn lê îro jî dadgeha bilinda federalî li ser tecmandina anku halpesardin ya desteya serokatiya Parlemanê Iraqê civîn paş xistiye taban bû vê pirsê gelek serinç hene. Serincê serhindê heye ku ji ber ku dadgeha bilinda federalî we dike di her du bêguman kutlên şîan her du aliyên şîan bi geneyek نقشرەیەکی دانن تەفاهمێکی بکەن لێ هەر نەکرد پێشتر چی دەرئەنجامێن هەڵبژاردان هاتنە تاقیکردن دا بکەن هەر نەکرد هێدی ڕەش بڤی ئەوایە طبعا برێس دکتۆر جمعە بەندی شارەزای یاسایی ئەو لستودگێ میوانێ بدە دکتۆر بخێر بێ زۆر سوپاس ez بوارم te îro rûniştina dadgeha federalî şupandiye ku beriya demijmêrێkî ez borim birêve çibû der'encamên dawiyê bû 25 vê me hatine paşxistin anku paş xistiye ev bû civîn gelo tu vê çawa bînî yani ev rûniştinê bû paşê xist bû biryarek nedavirûkê أكيد يعني رينشتنا يبويا قويا خوب دتا هردو طرف الدعوة أويت كو برينو كدعوة كاتحادي رافع كريا سر جلسة كي يا برلمان العراق كو يا نهي هيوا دو هاتيا نهي هيوا ايك هاتيا رينشتن وتولد لا ينك يعني كو دو اندامت برلمان العراق جواتان وينارين العراق ادعاء هندي كريات أو عريضة دعوة خدا وتبجنه كو خرق دستوري وخرق نظام داخلي مجلس نواب هاتيا كرن جلسة كده ايك تجاوز رئيس السن هاتيا كرن كو دكتور محمود مشهداني ويادويجي او يعني هندك كو اكيد بجن دست نشان كرنا كتلا مازن جي جلسة كده هاتيا دست نشان كرن الفريدا ونبونا سروك كو سن او كو دستوري وقتی آماجه پیدا كو جلسه که یا مجلس نواب دیت رینشتن مازنترین اندام عمری بد و دیتوی جلسه دا رئیس و دونایی پین هل بجارتن و دی کتله اکبر ایتا دست نشان کرن او دانن او خر نهات یا کرن او حتی حدا که توی عریضه دعوه خودا دبیجن کو تشیب بجی حتی حدا که رئیس کوسن دکتور یهات یا در خواندن جواتا نوینارین عراقی نکو او بس موضوع و ياخو تناحينا كريا وهر وسط رزامندي ويناغوتي ندفيريدا الان ديكو باعتبار مجلس مفوضية انتخابات سيناف دست نشان كربون مشهدان ويدي او بيشن كو مادام رئيس السن نشا اركي خوبي راببت او ديف وراجي اعتذار كريا يسيه هاتيا و جلسه بريفابليا الديف شوي طبعا ياساي امزانين كو بريار اف اشكالا جلسه كي يا برلمان عراقي يا مجلس نواب عراقي تشي بيجي بو همي دورة برينو كاجي الزفرات طبعا دكتور دستورياتا مبخوا غوداريا بشكل زور يا فيرونشنا كجبركم رومال كير اوان بحثی چی کرد بحثی که 2010 جیه چه بویه پیشتر جی گلی جاران اوه چه بویه حتی 2018 جی که گوتن که اوه چه بویه اوان بحثی چی کرد که محمود مشهدانی توی در و داخواست لیکر یه جاره که دیگه وگرید سرپرش که جلسه بکت ابخوا نهاد که و تی گوتن جی که ابخوا جی مرشح بویه یعنی یکیش مرشح هم بویه بو پست سروکاتی پارلمانی وکو من گهداری سروک دادگاه کری او د بیجار کار همو دستوری بونا لگور پیروی نابخوی پارلمانی بویه و نیصابا یاسایات که تمام کرنو ایتر بوی آوائی پریوچه که آتا تو چاد بینی در انجام يعني او داند کو ما جلسه دو شقتی دابون ایک سینت خارنا پارلمانتارا بویه او حتی حدکیادی مجرد وقتی دادگاه فدرال بری چند 5-6 روزه که او قرارا ولایی در خواندی سر جلسه که کو تشی بیجی کار سروکاتیا پارلمان عراقی راستاندی اب خوب هم تلمیح کجی بس با کو هندک تشتیت هینیت نقانونی تیدا چونکو حتی امریکا ولایی در که و قاضی مختص یعنی محکمه مختص بود چونکو محکمه فدرالی خوب خو چه سندت قانونی نیم بو امر ولایی یا زوری هر قانون مرافعات مدنی هر ماده 151 که 152 ادوری دا کو طرفه کی دعوه و کانما دا چه تشتیدی ری ندد سر جلسه که مخالف باعتبار او جلسه مادام اسوس توی درس بوینه پشتینگه کاره که دی شیب کد نه درس حتی همی کار دی 400 کی نفهم دی پیدوی یعنی قربانی بین وریده ایدن او امر در خواندی که او امر ولایی تشی بیجی کو سروکاتی ها مجلس نواب راستان دی
با اوجي تلميح حكاش تلميحكو هكاك يعني قناعك ومباطنية بيجت هندك تشتي تشيبو نجي يعني جبالي داش امشين بيجين اذا هاجكو بينجي صادي تو شي بيجي درست جلسه و بريفت بينجي صادي تو شي جي بيجي چونکو اگر چتشتت قانونی نبونه قاضی نشه يعني پسند بکت آن استناد بکنه که تسرد ویرید دا باطل بد ویرید. بله دکتر تو اكو شرزاي كي ياساي دستوري طبعا تو باش هاي داري في راوشي قالوا تو بروسيس چاد بيني فعلا اگر بروسيس باوي كي ياساي دستوري بريفه بچوي در انجام چا بني دستا سروكات كانايا برلماني جاره كدن بيت اعاده كرن ان دهر وكي خب مينه او طبعا اكيد بريار دي بو بريار دادگاه بد يعني و بريار دادگاه جي ملزم وكي ماده نوتو 4 دستوري قوتيه و باتم بو همي سلطات فيريدا و همي يعني شلای سیاسی جی ود بجن او بريارا ولاي او دادگاه داري خاندي تو شي بيجي يعني وكي نابجن موعده كي دي وكي جناب تبني انه كي اشارت ده بو تجديد كره و بولايان سياسي جاره كادي پیدا چون بخوب کنو او توقيتات الدستوري وكي برزي يعني تايبه سروك حكومت بيك بين كون ناف مالاشي دا سروك هرم عفو سروك عراق بيك بين كو تايبت يعني لانت كرديد فريدا چون الفريد تشتكي دي هاي وقت الدستور اشاره بدت بو انتخاب رئيس جمهوري طبعا اول فريد چه بتقالك هنت اشارات بينابن بيجن في دول سرسيه دنگاب دنش انداما بله دو سرسيش انداما دنگاب دن يعني 200 تقريبا 20 دنگن فريدا نقول يا اندامت حاضر فريدا یا گویی دوش سرسیش اندام اگر تو مطلق بینی یعنی وید 220 اندام پتر حاضر ببند تویریدا و شنی یعنی او ثلثین دنگی بدنه اذا تویریجی دا آیا لنفترض اگر خو صبری وجی چو اولا یعنی دنگ داین بو سروکاتی بتنیب داری خنند ویریدا دیشن وان اندام خرفکن جلسه که دا بو انتخاب رئیس جمهوری چون وجه دی بتا جهه که قانونی حرب نفسي وان رو اوين كو سروكات يا دستا برلماني بيت كال بجارتم نفسي وان دنقاب وين صبا يا سايكو تمام كري هيك بنفسي او بيت دوباره كرن بو سروك مار يجي راسته اره بس او ماده دستوری اول بجد بو انتخابا سروک کماره و دو سرسیه اندام دنگی بده نگوت یعنی که دو سرسیه نگوت یا حاضره دفريدا او چه اویدی قیود تیدانین دفريدا يعني اذا اولي في 320 برلمانتر شوانا او هندنجي بدن افاجد فيريدا تشيد بت يعني هميلا يعني بزحمته في عددي خرفه كان يعني برندجي بيد في هندك اطراف الدين انشقاق هندك كتله ديدا پیدا ببد فيريدا و تشيد بجي يان دا اتفاق بكن وكي جناب تكري چونكو بو جلسه دوی کو بو سروکی پل بجيرن شنيدش اغلبيات دي یا بسیط آن پنجی زایده بو وقتی دو جا دنگی بدن بس جارایی که نکو همانی و پرلمانتار رو بتنی آماده ببن بله دکتر اوه ایراق مجارة برلمانی کمک بگمان آراستین جدا اندش هف هنه يعني دبا حتى دوسي برلمانتار جهات كربادا در كبت كواتا هيك راج ببي هواي بيت دي چلي هيت قالوا تراستی و دسپیکا دامزراندن دادگاه فدرال خوب خوشینه یا دستوری بویه چونکو ماده بجد وقتی یاسا محکمه اتحادی بیت دانان وید او یاسا دول سرسی دنگ بین دام پی او را بوینه جلسه وقتی دامزراندن وان دادوارا وقتی هات دانان بو تعدیل قانون محکمه اتحادی یا سال 2021 دا یعنی پنجی زاید یک دنگ داینه نه دو سرسی تعدیل قانون پنجی زاید یک کلیه او قانون بجد وید یاسا دول سرسيب در كافت الفيريجي باقي خرق او خوفت محكمة اتحادي الدفع مبخوب خو اعادة نظر الدومزرانا خوشي دوب كت وفق الدستور تدبيني دادگاه بلندا فيدرالي العراقي فعلا پابندی وان بنامه یاسایی و دستوری کوبات که دستی شان کرد ده همو آراستان در کرد همو بریاران دا چافدیری کرد مؤسساتی دیدا تشکیل محکمة اتحاد فيدرالي نو دستوريات فريده چون او تشکیل محکمه اتحادی وقتی او دستور شد بجد دی پیکت قضاتا زایدن فقهای قانون زایدن فقهای شریعه چون
فقهاء فقه الاسلامي تعداد بجد دادگاه فدرال نه دادگاه يعني محكمة جنايات او محكمة جنحية الا موضوع قضاة تنه ادويره دابن او هندك جارا هندك مفاهيم نصوص هين هندك مقاصد هين هندك تشتيت هين يعني او ماده دستوري وقتها خالد دستنشان كرينه للعلم دا مزراندنا في دستكده یا دادگاه يعني فدرال دا جيگرتنا قضاة تجاوزاوی نقطه جیکات داد یکی ولی که دکتور بسیار میاداوی ادی اوه بگب کردی بله. طبعا پروسیسا یاسای دستوری لعراق جبهه کردن چاپ روه چه تو زانی جبارا پتر ماده دستوری کو پیوستن به پیش کردن سیستم فدرالی و چاره سر کردن بنگهینا پرزگری کنه برا هرم و بغداد قطنا نه چاره سر کردن و برگه پنجی ماده از بارم حتی نه تجوید کردن که آتا پروسیسا یاسای دستوری لعراق گلو کارپتی تا کردن و که خبر روه چه نخير چون که دستوری هات یا دانان بو عراقش وعيا واستيعابه وتشبيج عقليته قال كافيت حكمي العراقي كان متطور ترى او فيت خو بينا مستوى الدستوري دابشين في دستوري جبهه كانت عرديده يعني او خود دستوري عراقي او دستوري كوت دانان عراقيه متطوره ولو عندك ناحيه جيفه بتايبات كشكل عراقي دولتك فدرالية عراقي جنوكي چه دولتايه نوكي فدرالية سويسرا يا امريكا يعني هرمك و دا صلاتك البغداد هاي شهرين دينينا دفيريدا اب وقت تتبجي عادة دولة فدرال في اكثر من اقليم تذهبت اكثر رئيسة اقليم تدهين مجلسك اتحادية مجلسك وكيد مجلس اواخر او ماده دستوري تاتينا راستاندن اويدي بناي تاكرن دفيريدا و اوجي زفرت بو اكشوانا يعني كو سروك كومارا عراقي يعني اركيوي اكشوانا حامي الدستور وفيت دعوه الفانتشتا خراب وكي بيوز حامي دستوري بوا نخير نهاتي نكرن يعني چه وجا اگر سياسي بن چه اگر فياوي بن چه يت حزبي بن چه حتى يت چه رنگ بن تيدا يعني تفريدا بتر يعني تشي بيجين دا جا چينتي طارت حزبي ويعني فياوي دا اجبارن يان او دا صالات يعني كو حكومة عراقية فدرال جي يعني خمساري كريا وطرف كردي بخوجي خمساري كريا چكو تو وقت بيني خرق الدستوري تتاكرن فيتو بچه محكمة فدرال دعوه بكي نا وبس مروف هر باخ فتو زيادتر هاد نكرن جي دعوه جي نقيد كريا في الدعوة بنا قيد كرن تسجل كابو تاريخه بله دكتور جمعة بندي طبعا وشارة زيكي ياساي ودستوري بو قالك سباس بو سرنجي انت دكتور خير صاحبا زور سباس